Kini bawaki sing demen gating lah banjaran lah bungut-bungutnya galir temen gating ngomongan kejelekan pisage kapah-kapah servis bunguti deh apang melan bedik nutur ngajak awaki anak len omongannya nutur ngajak anak len awaki omongannya lemah apa ke gitu bisa ngegosip dogen enggak sini awaki orang bodoh ibana jegengan cara artis masuluh malu dah mekace mekain ibane yang saja nyai jege ke main bodoh-bodohan ya awaki misi orang goban awaki wayah lengan kakah awaki nak wayah mak gai yang kenapa sing kakah lengan awaki sing cara nyain numpuk dogen kayaknya cuma tare ya nang lah babung lah pembantu tidak ngama medam kan cuma sing mediri aja awaki apa sih hirian awaki sing lampu kan ngidang makan kan baget ibi maren ninggalin awaki makan misi cukur kelor jak nyeledep mata nih misi ngerengkeng ngorang awaki kuat ngamah ini awaki kuat ngamah memang nih nyai mang bahas nyai mang makan masih tusing pekapain ngurusan pisage deh langsung sakit hati timpali ketagihan mau bejak bunguti hah apa kadang wujudangnya kontrang semengan ngerebek cari radio usak sing med ngel sing semengan sing tengahi sing peteng ngel jalan terus kecuali medem harus siap bungut nih temen gak sih ngomongan kejelekan awaki aduh gigi sakit kebet nejek ngel gegaya nih sing idang istirahat ben awaki sengitan awaki jok pil tidur belian nyanplung pepel segin bungut nih pang medem wai polone nyai bemelah dari jelema bemelah tinggalin aja anaki terus dogen nyerocos jeleman itu apa kuning kon nyelempong untuk sing idang medem ben awaki apa nih ulung kedem kia is linin nih demen gating nganggu anak ngewel nyai ane nganggu beli coba tawangnya beli nyakitang gigi sing idang istirahat ben beli ningang nyai ngewel istirahat jadi tuh di awaki yang udah dini ih linin